الحمد لله الذي أكرمنا بدين الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته العزام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله إلينا بدين الإسلام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وسلم تسليما كثيرا ومستمرا على الدوام. أما بعد. Diin keenya bareedaa dammoo lolaa kan barachuu dhabuun taane wallaala kan isa lakkifnee yaa jirru faalla tanaafu ammarraa yaa dhiira yaa dhalaa barannee haa yaanuu mee karaa rasuulaa. Diin keenya bareedaa dammoo lolaa kan barachuu dhabuun taane wallaala kan isa lakkifnee yaa jirru faalla tanaafu ammarraa yaa dhiira yaa dhalaa barannee haa yaanuu mee karaa rasuulaa. Allahu yaa Allah dandeeyaa waa mara maqaa kee qabadheen ka'ee bu'e karaa ergaatu naaf godhii tan buutu onneerraa namni si qabatee sawayii kasaara tan isa jabattee siitiitu gargaara tanaaban siin qaba sodaan qabu firraa haraa yahudaadhaa haa lakkifnuufirraa. Ergaan kiyya karraa asirraa jalqaba shababba muslimaa ergaan siniif qaba dubbii tiyya faamuuf gurra naafas qaba ol dhagayuu dhabuun